Kahanyotrap Integrated Territorial Organization hito negasngi hapo iya Ahmad Ujen Ras Katri Kasenbay Uwan Bon and Dakar Dailang Presiden ke East Giant Hill District Uday Bormi Rambai wa co-founder Uloya Sonwar dalai ki wa ujor dak FIR perca ya 7 bontang uwakam ya ide kam uwa chimwai ne u agent yong ka Forest Department ka Giant Hills Autonomous District Council yo palai ya ki Forest Checkpoint ne ki Forest Revenue Station. Kasany lang ba ki jubab wada yo kana ka RTI wada bu hayong krekam u Chief Forest Officer ka JHADC daklam che wa ka JHADC thung na bu ko yakiwan gi agent wo palai ki checkpoint yong ka. Kamte kasany da ongko wa ini da le de wa yasu ubut ki katu ka ningut ki MDC ka liang sanchar yo amantoy ki semen mto ya ka council. Ne liang Uwan Bon and Dakar da ong wa ini ibut din kasany to hadin wa yo yay stang poisa ka JHADC hadu wa miye de tang wo su tulop ya ki wakre tang wada krong poisa na ka ni ka kردم yo mantoy ki katu ka ni don hi ki MDC wa ini debu ko hema ya ka menrit ka council la da kam ni krong poisa percha ya ka any wa hagani ki FIR percha ya 7 bontang da dawa le wa pun unno ya ka poisa ko de yo penlum pelang na kita ki kردم na do u Disember arja arphauso hadu ujun arja arphausan yang ka hito i lawan banbo ya ka ejahar hane hap Cleared Police Station East Giant Hills District persya yau wei u reu ramba belatip kerteng kumu 7 pontang uba kami ladi kumu DC jongki arteliki Forest Checkpoint jongka Giant Hills Autonomous District Council kepadon ha Sunapur bata harata cara ti kajingwan jongi mentagasngi banbo igani ke jahar kalong ba hadin bengila yo ya kejubab leng baka lat wat jingtip RTI nyelap ba nakaliang ka office jong Chief Forest Officer jong ka Giant Hills Autonomous District Council kam syamla ai bor lani kam syamla thong yano kilisi lani kinong penyai ya kino ki checkpoint jong Forest Department poka jurisdiction jangka Giant Hills Autonomous District Council. Ti tatkum ka jingtip bengiyo ba yakini ki Forest Checkpoint la penyai daun u 7 bontang nadu u nokpra arjar pusau pad hadu mentah. Ti ni kaliang geseng ni bo kejing dawa ba nakaliang uniu breu bakam yal de kumnong penyai jong kini ki checkpoint bo un penpaino yaka revenue la neka pisa bulu kolek nagi kalikit mar bokhandeu bat kalikit mar klau nadu bunai no pra arjar pasau bat hadu kini ki bunai ke pemta lemar kembali iba ka Giant Hills Autonomous Council jongi kalong ka we neka council apa ke jalami karya kwa ye kendo ikini ki jinghiran pisa hadu kata-kata buat ban siu yaki tulop jongi nang traila chipro kharbai bunai hadu menta kampala ban siu tidai halor kening nong rim ikum gaseng i jingai pan idon ke perkhat yaki pardok prasnam ki ba im jakpo kamtami ki nong trai yaki staff jong council ki bala kerdo lamad ikni ka apot se ki ba syam jingai ha ka ban yo yaki tulop ki bai bala ki joki ti ni kaliang gaseng nong chong klikti ngin yang ay budin yakni kam hadu banginda yo uso jong ke jingjop but lada nakaliang police department kamle halor kani ke jahar ni man sing pen kre roban wat ban tin ya ka jingkhang jong ke jing bisyar high court jong ke jala mikalia